Vítejte u dnešní partičky Katánu. Bude to napínavé. Ak svoju druhú dedinu dá na tie dve dreva, tak som skončil a on to dobre vie. A tak se i stalo. Ja neviem, čo robím, iba 11, 12 sú moje šťastné čísla. Osadníci z Katánu. A kostky ukázali 7. Nie. Prosím, nie. Hajzel, a stavím sa, že to tam bude mať celú hru a budú padať moje čísla. Či bude prvý alebo posledný, postaram sa o to, že zlodej bude vždy na jeho voličku. Oliver, nemáš drevo? Viem, že určite máš drevo. Potrebujem ho. Ak si to teraz vymení s bankou, tak ma je. 2 íre. Ty kokos! Osadníci z Katánu. A to je najdlhšia cesta. No a s najdlhšou cestou mi všímal jeden bod a vyhral som. Nedáš mi 2 dreva za 8? Tu máš 3. Ďakujem. Stavím si 4 cesty. Yes! Najdlhšia cesta. A schyluje se ke konci. Dúfam, že nepadne sedmička. Je to napínavý. Co padne? 7. A toho zlodeja ti dám tu. A ty čo sa smeješ, ak máš 19 kariet? Vieš čo, ale nevadí, lebo kupujem si mesto 2, najdlhšiu silnici a toto je 8, 9, 10 bodov. Vyhral som. Dobrá hra, chalani, tak dáme ešte jednu?